Ecos mountain so abusuafo ene de muja edi abusane one enesa ni nyina ese upcoming artist and as underground artist womo Ecos mountain so ba ne se ye ka kasa hodro and say like ye puto nsem no akeka bubomu na ye de aye enyum aye beka no puto kasa mu se rapper na chese mantiwa mienu de womo akwadare wo saa enum anase saa esunu emu na no na chese challenger ekoso na ye beka se beef once obu wo no ma wonwunim no otwe na ne yonko wo to challenge de man o wubetimi we usi wo untimi mi we sisi ye no bi na chese akoso wo ye mantiwa mienu entemama ene de chese moja enyu bako ama watu anananom wo ensie edona jai Ecos empotamo ene ye womo mote ehonu no chese arewo ene ejajo na abanti aye kana asemi edi ababeto abonten eyesem ye unruly gully grand na edi ya chese wo use ene so ni dia kasa chese wo de ba eye eye icons na yidi ankasa na unruly grand no any chese stage name wo use wo Ecos empotamo no mu na chese ebusuafo wo to challenge de ma artist ba kwa ni din de Kapun chese wo mu nyina wo Ecos mountain den esuom na se de bi kan no rap no challenge no emu na chese ba ko chese wo no obetimi ni yonku we so chese obetimi ni yonku nti ene ye nyina ye nhie mu na ene de esena efata no yemfa enhihye eye eso na numu na chese fofie anto ata ama chese adani mujasem wo hono a ene de amene wo kasa yidie unruly grand ye moja enyu no ama chese watu ananum wo ensiedo na wo mo chat wo mo last word wo mo have ye ansa na wo yi eba eso na busa ko ma me kwana me kenkan emfa emam Benaton Kojo Boatin edie no no say you good ba Kapun higher heights January they on a different world. We're gonna support all of you 100%. And our unruly grand Edeni dear Emma Benaton Kojo Boatin said, make them come face me one on one. You will be shocked. And if you must also said some people don't want it like that. They always wanna underrate the youth and the youth. And this year I am ready for any boy. And Abrantes and Edin and so Edin Shaga Colombo Stone and so eba ye bebecho wa how say Kapun Adi January Hafino and unruly grand esa eba ye bebe reply yes son said he do be pon me face tell him to come sing period we NHS nkitamudi ekọ so ewo wo entem enu anu no wo mu di kokohia ye ewo Ecos stage mountain eso akan rudin wo de ba wiase enu no so stage name unruly crack de abusuafo watu anananom ewo ense ni nyina ragging beef ekọ so ewo woni dancehall artist wo kromu ewo managing de Kapun ensem enu na abusuafo say because of say wo aduma chede yakopon edi ama wo wonsusu obi nsusu wane die enu nti no someone challenge mo ho one because onim sem obi a the talent will be there ensu nche yakopon kwampo charge no kwampo otimi ma big 10 or my big 5 or my ba konsusu 1 enti that means den ya wontimi ni obi enyede enkonkon yepe enya de nso se obi nso ene wo ebetimi ayede aba be yepe obi a ne period and as like obi a ne limit obi a bia ya otimi edu na enu nti no wudi a wotimi eyem na obi nso de otimi eyem se enu nti no monko challenge because entafo cramp no enya de se mumienu mubetimi ase and as enya de se
dwuma bia mu di ne ebetimi aye pede fact se mo krampo ye wo mo da ba mo tam print krampo entimi enye the same enti eba ne sen na obi a woni ni free efum obi a chese mo nyina mo be hia ye na obi a wo ne talent a wo di air display utimi no true challenge say me ne na ekọ that challenge all because of say the person me nche say me nso so me wo won sa bi fa ya na ekọ so wo anntofo entem ekoso silichafo entem ekoso chese abusuamu ni bibia emu ne kwanso no because senko wo ma ehunu se empenifo yi ya ehunu the likes of Stone Boy ni Shatawale ubehunu no mu bifu wo mu sa akodi Shatawale mu na like ubehunu no mu bifu wo mu enso bia ne fan obia ne nkrofo wo mu ye de wo mu ta na chi enso yes still omubejina social media so atwa adapa de akire wo mo eyongo behu na fans no so true shot right left center de ma wo mo enu enti na ama we mu so asua enede de mojesem de abana na wo benyina se beef ne krampo mu wo mo de wo mu ebejim ebi ana na ebeboa ye music industry no ana say the industry as a whole because dodo na when say beef no na wo mo ma wo mo trend ma nkrofo ete wo mo nka ma wo mo so agi wo mo di ma wo nya more followers e ma chese nkrofo bebe hwe say nipa we what say na oti ana say na oti say no point here wonyo nto entimi go wo sample person na ejise woni wo bi akọ beef edisi mo ho atoto mo ho ayampia social media so ansana matimi edru aho ana de ekoso yes say mabunu so esu adi mo de hwegu akopiem kekos emonte so ama de on only grants we free ayatas for asasi asude na wo so betimi aka de afonfo adwenche no ebre too much comment section if you like the videos na share all the social media platform so if it's kapa anything that's the name yebesamisha.